Ni arumiriri a kanitha wa Full Gospel Mission Church in Kenya Jukiri Embu uria wamukire kuma kanitha-ini wa Full Gospel Churches of Kenya miaka 5 mibituku aria magomanite mari na kimako na kigagayo thutha wa igeria ria mundu toikaine kutharia ritwa ria kanitha uyu. Igoro mathaa 3:30 ndurura makirie ni kuona mwanake munini aukite kuvuta ritwa, so ngizia ni reverend watumana ngimuvura ngimuria reverend kwauga ritwa rivutwe ambira hapana. So step ira ni rosire ni agwita andu mauke mone uria kurathie. Ndarai na thina mundu ucio agitucokeria ciuria atora turamuragia na tukimuria ru tondu no avuta urandika ritwa ririku agitwira aina ritwa ringi arandika na nivo araumira agitonia karatathi karia karandikitwo Full Gospel Churches in Kenya. Nivo ru aranjiria kuvurira uria aramutumite na ucio aramutumite ni rudise conversation yao ira ragenda na mbere. Aria maikaraga bakuve na kanitha uyu maugite riria maronire mundu mugeni akitharia ritwa imwe kwa imwe marabulira riboti kwa borithi makienda gutaukwo no ungikorwo na itanya ria gucenjia ritwa ria kanitha wao. Maraukire mathaa 7 mekara ku police station kindu 30 minutes makiaragia ru twacoka ru twetwa twathie tuyashirika iri na reverend na mwanake wa randiridi na mero wa macokiritwo ru before Sunday. Kuringana na arumiriri aya ni gukoretwo na mageria maigana una mugucenjia kanitha uyu, murigo uyu ukiigirirwo muthikabu Jeremiah Musiemi wa kanitha wa Full Gospel Churches of Kenya, undu uria areganite naguo akiuga ici ni ndeto cia maigirira. Ni na mavoya ta ndungata cia ngai cia bau kabereri indungatirite ndite muno tafadhali mekare nthi maranirie nigetha mauke na solution magena tonya kundari twaratigire bau nja na riu makenario tugena coka twikane turete report ira maria na tukirete report kiwa gwatuika ritwa ricokue riu ririvo ni acio maravutite. Riu uthuthuria ni wambikitwo niguo kumenya kigumo kia matanya maya arumiriri makirirwo gucokio kwa ritwa ria kanitha wao gukinyiria kiumia. Ngiribotera Inooro TV, Jitago Masi wa Dia wa Muriithi.